Naš gost je pater Tonči Trstenjak. Vi ste poznati dugogodišnji televizijski urednik i sveučilišni profesor, no to nije povod našeg razgovora, nego knjiga koju ste objavili, Božićina pomaranča. Kako je knjiga nastala? 2009. urednik Glasnika Srca Isovog me je zamolio da bih pisao takvu rubriku priča za Glasnik, kao što sam nekad pisao 70. godina. Međutim, ja sam se bojao to nazvati pričom, pa sam više to nazvao skicom. Tako da postoji rubrika u Glasniku Srca Isovog, skica jednog svećenika. Koja je opća poruka knjige ili kome se knjiga obraća? Pa eto, ja sam skupio te priče, njih 40-ak, da je ponudim izdavačima, prihvatila se kršćanska sadašnjost toga i oni su to izdali. Kome je poruka upućena? Svim čitateljima, bez obzira. Imam puno prijatelja koji nisu baš povezani s crkvom. Rekao mi je jedan od direktora jedne velike kompanije kod nas, kaže, pošalji mi 20 knjiga tvojih. Zašto, velim, 20? Pa imam nekoliko prijatelja koji još nisu sasvim izgubljen slučaj, pa da im to poklonim. Spomenuli ste kako se knjiga velikim dijelom temelji na vašem životu. Koliko ima istine, koliko fikcije i što bi bila fikcija? Mogu reći 90% jer je to ono stvarno, a onda tu i tamo je i neka fikcija. Pa evo danas sam isto napisao jednu priču koju sam čuo, jedan događaj, pa onda moraš ga umotati u nekakav okvir, u nekakav riječi i slike da bi onda mogao priču potpuno ispričati. Evo taj dio, taj okvir često puta i ambijent je ispričan iz mog iskustva. Možda su to bili drugačiji ambijenti, ali eto. Posebno je dirljiva priča o Hrvatu Međimurcu koji je stradao u Argentini. Što možete reći o toj priči? Pa za tu priču sam doznao još od 70. godina, krajem 70. kada sam studirao u Rimu, pa sam se jedanput vraćao u Zagreb i u vlaku sam sreo jednu časnu sestru Milosrdnicu, sestru Vjekoslavu, koja je bila nekada u Argentini dugo godina i ona mi je ispričala tu priču kada je čula da sam ja iz Međimurja. Knjiga se zove Božićina pomaranča. Što vama znači ta pomaranča? Dok sam ja bio mali, priči u kojoj se spominje ta božićna pomaranča, ja sam imao negdje 6 godina. Još nisam išao u školu. Pomaranča je tada bila gotovo nepoznanica kod nas u Međimurju. To je naranđa. Mi smo je zvali pomaranča. I dobio sam prvu pomaranču u životu od jedne male Janice. I to ja opisujem i to baš na Badnjak. I bio mi to jedan od najljepših blagdana božićnih uopće u mom životu. I danas kad se sjetim tog događaja, lijepo mi je nekako u srcu. Koliko ima istine u priči o Don Mati koji je pomogao njemačkim studentima, onda je jedan od tih studenata postao svećenik, a Don Mate je uspio uz njihovu pomoć obnoviti svoju crkvu. Dogodilo se da je Don Mate ih je htio istjerati van iz crkve kad je ušao da zatvori crkvu. Međutim se dogodilo da je pao dio stropa u to vrijeme u crkvi i onda su mu oni pomogli to očistiti, a on im je poklonio pršut na kraju. Jer su bili studenti, njemački maturanti koji su autostopirali. A već su bili pri kraju i s novcem i vraćali su se kući. To što je pokazao toliko empatije prema njima, toliko dobročinstva prema njima, taj pršut ih je, rekao bi tako, obratio. Jedan od njih je postao svećenik, a drugi je liječnik u Africi.
Jedna od priča govori o tome kako vam je komunistički moćnik Vili Mulc dao najveći milodar. To je stvarno, nikad neću zaboraviti taj događaj kad sam slučajno upao u vilu druga Vilima Mulca u Rijeci kad sam bio u Zametu kapelan 75. godine u siječnju. Blagoslivio sam kuće i molitve sam molio u predvorju sa njegovom mamom i tatom. Tako barem pretpostavljam da su bili. Kad se on pojavio na vratima i čudio se kad sam sve završio, zašto sam uopće tamo došao kod njega. A onda me uveo u jednu veliku prostoriju gdje su na konferenciji sjedili drugovi iz tajne službe ondašnje države koji su bili odgovorni za Istru i Kvarnerske otoke i Kvarner. I tamo sam morao odgovarati na pitanja zašto idem od kuće do kuće, koliko me Vatikan plaća, ko mi koliko daje. Pa sam onda istresao sve što sam tog prijepodneva dobio, to su bili uglavnom sitniši. I tako, ispričao sam kako sam kod njegovih jednih susjeda došao pa su se rastrčali po kući. Pitao sam ih što traže. Nemamo sitniše pa vam ne možemo ništa dati. Pa velim ja, nisam došao po sitne, nego po krupne. I onda on izvadio krupnu novčanicu i rekao mi je, evo ti pope da ne pričaš okolo da ti ja nisam dao. Kakve su reakcije čitatelja na vašu knjigu? Pa uglavnom vrlo pozitivne. Neobično pozitivne, što je mene iznenadilo. A moram reći da i oni koji nemaju s crkvom veze ili imaju vrlo malo ili vrlo tanko, rado čitaju tu knjigu i javljaju mi se. Jer su unutra doživjeli na jedan lagani način, kroz lagano pričanje, kroz tu moju priču, doživjeli su valjda i sebe, dio sebe, i jako ih je dotaknulo onda. Pa mi kažu da sam uz knjigu trebao prodavati i rupčić za plakanje, jer veli, pa onda su se mnogi iznenadili, pa mi smo mislili da si ti neko drugi nego si u ovoj knjizi. Pa u ovoj knjizi sam zaista ja taj koji jesam. Sad ne moram više nikakvu ulogu igrati u životu, nisam više urednik na televiziji. Sad sam još umirovljeni profesor i mogu biti ono što jesam. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam još puno dobrih tekstova. Hvala lijepa i vama.